Krista Gaming da koi chinaw sa bu miyam bu am kahana welcome tawjari hafta ni ore na video lolop upload to da base aduna ngasi am ka koi unaba phangkhre akhoi na mausa gi akhoi na tana matam da hana akhoi tana base ishor na akhoi dama kari tawbi bra gospel dama akhoi ngam bi khre gospel habita power pow jisu krista na akhoi dama shirega hingat pa mana akhoi ba arang phom pibi aduga what is salvation arang khom si kari no habi akhoi tana khre arang khom si mana akhoi Kanbiba ne magi thabak ni aduga ahum si bida akhoi na nano pokpa thawai sing mana akhoi ngonda nano pokpa si thawai sing bi thabak ni akhoi bangda mana lakpamang da akhoi ngonda ahom bak pore adubu akhoi haji didi ishor gi thabak ni aduba akhoi damodi akhoi gi thodang ni kari no ko akhoi gi response akhoi na kari tawhom thok page ko adu masise mi ba bible la khoi mo matam da mi ba mana kan bi gi hebam tam da kan moi kan ba matam da mo khoi na question marui ba question si bui hang mane masi question si khoi da am important ya marui bane adu kri question no harega english ta khoi na salary english ta what must I do to be safe aina kari kan bi ningai kan bi ba phang ningai da kari tawham tok page ko kri taw ai kri taw do bra sine aduna masise khoi na bible da yingsi bible da si ai kari to hom thok page habi question se what must I do habi se bible da moina hang mane ihan han bada John the Baptist na Jordan gi turen wang manakta torban da mana isol gi bahai sandok pane ning thola ba nak khare lambi shemu habi di pukni shemu habi ne habi matam da miyam lai mi si pukni hong ba hawe ba adu moina adu da moina lakpa singdo kangbu lakpa si makoina question hange ba moina question hang ba si kari no kari hang ba ka akhoi kari thapom thok page ahan ba group se Luke chapter 3 Matthew this lay I do baina Luke 3 de yenge Luke chapter 3 ge verse tarada ko masida ahang ba kangbu hu lai ba sing ni simple oi ba si mi sing ni makoina hang mane John the Baptist ba ko adu ahum ani shubada verse 12 da khasana thi ba sing tax collector khoi pat pi chen ba sing ni mohoi lai akhoi kari tawham thok para hai ahum shuba group se verse 14 da makhoi do kari makhoi si sibai sing som ko hangi adu da John the Baptist nai pukni hongo baptism lo pap haidok pa adu na thorang to hai bne ani shuba da Peter na Pentecost da shol gi wai Pentecost da khoi ni sing ani shol wai sandok pne sandok pum da mi sing se wa khan da shok khre pukni shok khre adu mohoi na hang mne ba akhoi kari thop thok pra ki ba hore moi se adon jisu Peter na puni hongo hai adu example like Paul same Paul na Acts 9 gi 6 ta man amuka kana kri mana chapa matam Damascus chapa matam ko Damascus lambi da jisu Krista thing na hoi ba adu jisu Krista na mawan da hang mane nang na igon da kari on nai bra kari ki persecute to bra maduda mana Paul hai Prabhu Lord ai kari po tahum thok pra nang ai won kari to hai bra surrender to bane ko adu ahum shura mari shubada Paul ga Silas na jail da isho wahai chandok pi tamade jail da leibam ne maduda ba ari shi kup thar roige jailer ma Philippine gi jailer she ma she kira la pune oja sa sir oja sa aina kan bi ningai damak da kari tawham thok page haiba matam da Acts chapter 16 verse 31 da ma ko khumbadi mana khumbane Paul na khumbane ba mana habdi believe thajo on the Lord Jesus Jesus Christ Prabhu Jesus Christ bu and you shall be saved nang adudige nang Kanbiba hongni and your house have seen family have ne ko nagi imong sing have ne aduna ngasi na point mga law janingi ngasai gi ay na Bible quote to baga masi pum na yawris na ko ahan bada belief thaja ba hebisi believe hebisi kay no believe on kari ishor Jesus Christ say ishor ne ko mangang te ishor ne hebisi ne ko ado akhoi Christian background le bising di yam na lude adu bo Muslim country da ko communist ki da Hindu ki da Buddhist ki da makhoi da mangdi believe hebisi ya wang rabne believe hebisi pa ya lu rabne believe habse quite luvene moi da mangti ko aduna moi da mang believe habse you are nahak ta ishor ne hebne ba
aina ishwar ni hum thamba yade ba madune mana believe has khwai ru bi shi ne ko akhoi ba believe athaja ba da khoi ishwar na picha do dam total surrender aina pura langshin mane ba ai mange shige ai langshin le madu number 1 ne ado Christian damang di lai khalam ne do Christian damang shi lai de akhoi si thajai ishwar ba thajai Jesus Christ ba thajai he adu bo nominal believer oi ba nominal maming de oi ishwar ni de herega paisa khurumba isa ba khurumjaba thabak ba khurumba ya mam lai adudi yade adushu tajaba kaw yade ko aduna khoi pura langsing dam ani shubada believe on the Lord Prabhu Lord masi Lord have say master agi ning thau ko pura mangon da ina pura langshin mane ba aina master ni hum thamba yade ba master paisa si akhuna master thamba yade ai dam ishong mathakta mi ate thamba yade aina akhuna si Lord have say kita explain down ni Greek the Lord have say Kyrios have ne Kyrios ki maram di kaino master have ne ko adu master gi Kyrios ki mari leina ba kaino harga mari leina ba have de doulos have say kaino doulos have say slave have ne adu mari leina ba have say correspondent hai ko correspondent have di ene praman bi ke oja hai di kaira mari leina di kaira satra ko mapa macha ko mapa mama di macha ore office da natra employer ga employee natra aduga kari te lege adum mapu ga minai heda khud aduna minai da adu minai hebise hajikan gi minai date pura minai hebiti pura silent slave hebisi ko aduna akhui maon lak pasi ning thau ipai short ning thau na ki ai minai ojarege nang heba makhai ai yare ai di nang gi ne heba surrender ne ba adu bo slave hairega mana khui ngonda tina short akhui ngonda sagum na sing do natte akhui na mangon lakani adu ma de akhui bo icha na loiba my daughter my son icha no pa icha no pi loi mana akhui bo murup he ma de kawai hui friend hai ba akhui si magi sibai ore ba akhui ngonda power bi bane chumne kho minai gum na pra shina ba du natte ba adu bo akhui di mangon lak ba se mapu akhui gi mapu be ta bane ko mapu di mana akhui ngonda shine Lord here master and king here ahum shubada believe on the Lord Jesus and you shall be saved. The third point, saved. Kanbiba have say ai si kanbiba kaya kanbib no save pap digi norok digi lomanai da ba norok digi kanbiba have denba adur di kanbiba have say ai papi ne kham bata ne ko ai papi ne ita takar oye adu papi have say kanbiba mi lai bata ne ba kanbiba mapu ne ba kanbi ga do ne kanbiba mapu do kana no savior do kana no Lord Jesus Christ savior man akho na kanbiba ta ne maona ishor nang tene na kanbiba ngam se ko nang tene ay maona surrender to ba as my savior ay kan biyo ay si dore ay norok chak dore kan biyo se adu man lak pata ne adu gi mari shiba point da saved and your house da mari shiba da faith hai mangon da lak pa se ngai mari lai ne save ko mangon da lak pa se mangon da pura thajaba trust maun confidence le bitamne si faith he be say Hebrew gi word da pistis hai pistis ko pistis hai be say belief he be di mangon da pura thajaba ne ba ai gi thabak na saraka do na te ai gi phabna saraka ka ba ngamoi with my goodness aina mi bo paisa pirega mi gi siba torega laire ba sing ba thok torega good works ai gi thok na kan bi paisa ngam moi Jesus Christ na tane aina kem phabau taru su ai phabana sarka ba ngam moi nangon da changjari mangon da trust mangon da confidence mangon da langshin mare adu fe langshin budune sure ai parite nang kan bi da idi sire ko mangon langshin mare manga shubada repentance si yamna kwadi murubishinam ko repentance masiga sisiko repentance have say turn around laithok pa chum swan chak khib do am ko halak bane turn around have say mala repentance pungni hongba se have say aina phatta ba toramba ai gi lanchap da chaba thak da ngang bada ai wakhan da everything pumna mak se ai hongkre halak pa se
180 degree sumai chalam halak pa se kanangon halak pra ingon nante isor ngon halak pa pai short nangon halak halai ai bulausin biyo ai hanai lamchat ta tawroige ai gi ayola ran ai gi pap se lak chige ai prok pane ba adu de gi akoina bible yeng mum da confession le na ko John the Baptist la ram confess to budu adu bible is confession hai ai na mi kanama bo shop pa le di kanama on the wati ngam le di phatta ba tawre di ai na ma on the map ni gani ipai ma bo map ni gani ai na mi gi poche la hor di government gi poche la hor di mi gi lanthum kari wala ai handok pa tamne adu restitution hai ko hai besi karino haraga jo Matthew gi ahum verse nipan da haibidi John the Baptist na haibni moi konda na khoina pungni hong haibido mahiyan budo mahiyan halalomne mahihal yan hallo haibidi na khoina tasina ma khoina isor monda laraga pungni hongadi madu gi mahai legini mahai de kaino aina chalaga confess toba ai gi thabak da utkani ai gi thabak da mai legini mingonda nushiba lakani mingonda nolok chakani aina mi gi poche lobra handok kani ko aduna adu haira aduna madu gi di mana pungni honal changla pamatamda ishorna mai heba ngamde madu tawkhradi masi thokpa matamda ishorna khonga copy gani copy ba lakpa hebse nangna khangma tam aina khangma tam ai gi ayola ram pap gi polum do luina manghi gani angak pa harauba joy ingthaba Jesus Christ gi experience thoba mangon de hena changba dum mai tung in lakani ngaktan gi hongnaga hanbado adudi tesina ba kanbiban ate kanbi phangmanate adune china sa aina mayam da aigi audience in da taba sin aina request aning budi tesina man hak kanbiba phangkhraba aina na khoi kanbi phangde hebnate kanbi phangbra ise khoina examine to se akhoina isa itom do being si aduna masi nangon da phajanna tesina ma assurance later di ai si khangde haibangam de heredi masi step se simple ne akoina bible yam khangne da kar date simple short ai nangon de lang sili na ai mapuni puni hongba pap ayola ran langsin ba thadok pa confess to ba lakredi nangon da ishorna ing thaba lakni nangni shorna bopi begani dona sina aina da lojarege mathang dam ka khoi video dam ka khoi una si shorna bopi ba shin amen thank you